Se moun tap mande pou an. Pase, ou mwen kore? Ou mwen toujou? Ou te mette ma midi. Mwen ki le li. Mwen je di a, di jen de kotou. Je di a pa fok moun. Mwen kon si pou mase de en. Ou mwen kore? Ou mwen toujou? Bon pou mwen men mou de do fè sa deja. Mzou, gina wakon kye sa wak suiv la? Gina wakon kye sa pou mwote goza? Mba ba ou man, mba kon piyes. Se ou fwa di piyes. Mwen je di a wakon piyes. Wakon piyes, e pou wak jen di sute sa anko. Wakon piyes, wak jen di sute sa anko. Ki gade ba ou men kal vivan le a. Da biyon men wak. Wala, ki man vivan le a yi. Mwen se ba avon. Mwa la ple. Mwen te pa mwen le vou men mwen. Mwen je di a la, mwen deja al vivan le a. Ba on se visite papa ou bi gol ki lese na papa ou, sa pou posib pou sa bat moudon pou sa. Ou alo je di a, ou pa pou men. Ou deja vit le ciel. Bon mbak ba ou man. Mwen pran jon pri ya. Bon, mwen la je di a, mwen moutou. Mwen, resite denye priye. Resite denye priye? Di tout sa ge vous di je di a, e bi bat vit le ciel. A pati son mache deyem, ti kre beke. Oui, mwen fini. Ou jan di la, ou je di a la, ou pa ge denye se sebo, we. Mwen te di vin la, mwen je ma pete de pi. Mwen bin fini. Mwen mwen. Al pasi. Ou fini? Ou fini goja? Yen fini. Al pasi. Wè la, wè, konjou. Mwen pa an kes ki de wè la. Mwen fini a se pou pa. Ba se pou pa. Ou te fin se sot apse, a ba vwe? Amen. Ay, wè kyo e. A se pou pa. An kes ki de wè la. Peti kakaral ki ou kwa. Peti bagay. Mwen lot nan de. Mwen lot nan de. Maka pou pa. Mwen lot nan de. Akasa. Wè la, wap kwa zave lò. Wap kwa zave lò. Jim kwa zave lò, wap protere l sou plat. Kote li, wap protere. Wap yan. Se. Aswavery.